yaune yanga sala mafa mamainai Yesu solo malusi Talofa atu ile soafa man malo Yesu Keriso ile nei i tula ile alofa malanga le o tato tapa ausili ia ua whapeona tai mailu tu soifua ia malo nei ola ile nei fo i amatanga o nei va yaso ia whaamanuina le suafa o tato o tua o tato ali ia o ia lava o lo whapeona tato mauai ia le manuia ia male ola tului ia o lo whapeona ia tai pea le tato folaunga ia i le aso ma le aso le whaatalo whatua i le suafa manu malo Yesu Keriso o fia lava se tafo le lalulangi o e mafuta mai ai whaatalo whatua i le suafa manu malo o le tato o le i malo le soifua ia mōre nei a vanoa a tato whaasoa i le upo le atua le me te le tango ai avea o whaamanuianga le tato prokalame ia e te whaasoa ma share tato prokalame lungo lau timeline le fo ia fiafi Amen. Au tātou sāuni e talitala noi le upo le atua le reia fiafi. Le tua lo mātou ta mavi ia oe lo mātou atua. Sāuni e whaasoa i lau upu. Whapeona haoa o mai la o fio haoa i mai oe. Whaatonu i o mātou tangata ina i o mātou maua le poto. Le poto mai la o fio. Fita lailo wanganga whaangaina lo nei tangata le reia fiafi o se mea whai ngā ruenga haoa im whaatonu oe ta mai o mātou tangata i le reia fiafi ono le suafa o Yesu Keriso o le mawala au tuai nei. Amene ma amene. Vi ele tua ta ua se vaenga o le autala noa i le reia fiafi ia mo tātou umalava ma le tātou whainga malanga. O te fia tala noa i le vaenga lea, whailo tiutetauave, ai aua le avea i leisi tagata. E tā ua i o le vaenga le nei lau tala noa i le afiafi le nei, o le a fesoa soani tele i lau savalinga whaleanganga. Amene. Ia, a tonu e te whaalongo le nei a fiafi de la avaku le warning, ke roke fu e sau e iaka fu i e mua sau le parental warning fu i le fu mai e le au ngā le nei a ti whanga e le au ngā mo le mai moanga a tamaiti. Ia pe sau fu mai, o le nei a ti whanga e mana o mia le fautuanga a mātua. Amen. Ia pe nā fu i staltan noa tu nei a fiafi. O le nei la unga e mana o mia lou matua whaaleanganga. Amen. Ia, mo i la tau e mawhai o na o ina. E o ai lea tuele mwhainga kango e o e pēr whai lea te oile teachable heart. A whai lea te oile loto o le fia o ina. E le kai mwhainko e o inga o e sisi. E nisi fu o tangata e wa ai mai loa wa pe ska mo Kevin e lai kiki ska mo Kevin e lai ma si a kwa fa longo i langa lai kiki o ke lenga o ska ka message mai mai au ka ka lai kiki ki rei kai ia e lor kuspa ia e sa ta ti rei kai ko lor kuspa ia ai wala to le ma fai fo ona o ina se me mai le tua. Amen. Hallelujah. Te leo whai atu, te iloa mea uma, a ore nei a fiafi, ea, ta pena lo loto e tauni e te whalongolongo i le upo le li, le tuolo mātou ta mawhi ta lai oe, e le nei a fiafi i lau whanau, a oa o i lau whanau, ono Yesu, amen. Hallelujah. I te tonu o le, o le tusia e so, o lo o iai le upo whapea, o le mea lea ua whetalai mai ai o ia, nā fio ai o ia ilunga ma na tai whaatanga tōtau o i le tāwheanga. Wana fōa ina fō i mea alofa i tangata. Whai mai la ia, na whausutasi, na ia tu ina mai fō i nisi e whai ma apostolo, o isi fō i e whai ma perifeta, o isi fō i e fola le tala le lei, o isi fō i e whai ma leo atoa ma o ao. Ina ia faa atoa ina aile aupa ia,
Lātou te whai ai le ngā luenga a au auna ia hati nā e ai le tino ke riso. Se ia tātou wo o atu o i tātou umalava ma le loto ngatasi i le whaatua tua, ma le iloa le leo le alo le atua, ina ia whai matangata matua ia o i le fua o le ua matua e tatau ma le tumu o ke riso. Ina ia le toe tama ni i tātou o loo whelafua ina e peio pe au, ma fe avea ina i matangi umalava o mataha upu i le pepelo tangata i tonga fiti leanga o saunia e whaasese ai. A ia mio wha maoni le alofa, ia tutupu i tātou ia te ia i mea uma o le uru lava ia o ia fo i o ke riso. E ala no whai atu e pia warning ina luato tātou mataha upu i mai pia umai funga wa ere ko fia whaarangolongo ia umkaha upu i lunga tātou au tuspa ia ongo lewa me ia kako o onga wa maka kako makua whale anganga. O le fivefold ministry po o vaenga i e 5. Whai mai le tala le tuspa ia na au mai e ke riso me alofa nei e 5 po o tofinga nei e 5. Ina ia o ina le tino ke riso ina ia matutua whaalea nganga tangata. Lātou te whaia ngā luenga ke riso. O le ngā luenga la e tatau ona e tuputupu whaalea nganga, e tatau ona e tuputupu lo wola whaalea nganga. Tatau ona e matua whaalea nganga. Whai mai le tala Iesu i lana au so o le tono le tusia mata i olo na mata upu e luas furu ma le valu. Whitalinga muli muli a ia Iesu na whai le au so o whai upu su ma le iwa. Whai mai o to wo e whai nu umalava ma so o. E le o whai mai Iesu tau tau e whai ni tangata lolotu. La tu e luatu na whasi vai mea na na whai mai Iesu e o e whai tangata umalava ma so o, e le o whai mai o e whai ni tangata lotu. Whai mai go make disciple, not converts. Ono le teimi le nei, wa toa tele tangata wa o whai kako a. They make converts, liu lotu. O le mea e kasinga sau mai o ngale suya le mea luaipa, is the same person. E le o le mea le nana mwhai mai Iesu e whaaliu lotu tangata, na whai mai Iesu e make disciple. E ke whiu fo Iesu e se mea lai e wha maro si ai. O le whetalainga, go make disciples. Whai so. Amen. Whai so, o so o lai ele lato maftanga i mafuta whaatasi. E le o whai mai o Iesu e ngaka kou karikongunga ia kumur kou loku. Wa o leisi agent piko sili langa vave langa recruiting o se ori o le loku. E ke kaule alu le wharkalapu e ke alu i se ori. Si de loa le loku alu la i se ori. Vave aku le recruit al loku ia se ori ngai lo le wharkalapu. Atari tonunga. Ya, ho fa ku lenga va ku le warning mua a wa la ke le fia langa le sa wa ku le warning mua a o le neia o onga e mo ila tou e mo ila tou tupu le fa tu ona fu o le ngale na o me alo fa ya onga e a o ina io tatou tupu le fa tu amen hallelujah ya tono le fa a matalo fa longo fu le pi o ke ilo fa longo le fi e mana yo lo tango sui se me fa longo ma inisi ya o nga lai fe kau mo ngi kai mi fa ngolongo ai te ro fa ya tu I also because it's not healthy for some people inisu tangata to tele na message mai le agree ya wa onga ma onga tu spa ya of course te ro fa ko ke agree fo is tangata lai la unga ina me te agree ai at least alu ai anu fa longo ai o ina me se me mai le tu amen hallelujah. E le tala Iesu na whaile, e le tala Paulo na whai i tai o ekalesia. Amen. Le tusia ngā luenga. Ngā luenga lo na mata upu e lua se fulu. O le tala noa Paulo i whaife au maka i kai o ekalesia. Whamai Paulo, o le nei,
I nā tausia outou ia te outou a toa male lafu mamoe umalava ua tō fia ai outou e le anganga pa ia e whai ma leo leo. Ia leo leo atu i le e kalesia ale atua, ua whaatauina e ia mona i lona lava toto. Whaupurua iwa, a wā o au nei, ua ou i loa le nei mea, pe a mawai ona o walu. E o mai a te outou luko sa wā o e le whaasauina le lafu mamoe. Whamene al whai upa e lua tolu. E tupu sfulu. E tupu mai fo i a te outou lava tangata e tautala mai i mea whaapio pio, e fetoso ese aile au soo ia muli muli ia i la tou. O le tala noa paulo i whaife au mata i tai o e kalesia, ai whametala paulo, e tutupu mai a te outou tangata whaapio pio, tau te whaia tala whaapio pio, e whaato sina le au soo e muli muli a te outou. Amen. O lea lai avele lapata inga paulo. Ona, ole mea, this is the, I was saying, put it this way, o le tele o taimi, ua o a o tangata, e pei e whai mai le whai whiau, a Yesu whaafika hauri vili mai a kea, o a ue, e fsosoangi a ke oi, o a u, e pei o la kou le kari o maka upu uma. E ala foi no tala no le vaenga lea, because I also notice, tele yo nisio tangata, amen, vi ia le atua, au e teita. Tele tangata, la tau te, vala au mai a Kevin, si e ka kalo mea moa, o ele si a uo fai fe au, ia la whao ngā la uo fai fe au leo wa, o fai fe au wa o la uo, e a pe whao ngā la, i la utala i lea whaina, hei la uo fai fe au whao ngā ina e lea tua, amen, le fu uke roe mai mua mana whiawhi ngei, he's one of the KLM partner. O se pana, o se tasi leo pa anga le Kevin Life Ministry i ngaruenga uma e whai. O le wha maungi o la uo lea. Ai o le a o mai o no wamatua wha lea nganga sia uo lea. Mala malama i ni mele te wha o ngai neina ia whai mwha te tainga. Ei le aso na vili mai le amatanga fu o langa ministry. Ia ma nisi o vaenga o lo tau ta pena pena. Ai vili mai sia uo lea te au whai mai. Pastor. En me lo la kalo sanga le fia vaku ya ki oi fako lea ma se e ka kalo mea mo lo ko lua inga ia kasi ma loko i no manga ruenga ia kasi de inga ia me ia mga o mia ko so lo se inga ko mea personal lea ia fai sa o nga vainga no fia tano tuai o no la uo really mai ia te au le taimi le na o la unga ruenga o le fai a o nga ino le fiongo pa ia le atua. O tele mana o tangata e whaalango mai a te au, ile o hao sia kua. O tele o ita, I'm just being straightforward. Amen. O la utala na whai sia uo lea, whatu wa ayuso, maria lo loto, o tele ta talo mo loto o lua. Wa ngofo sia uo kilo mai kia, wale ma ki face messenger a lele. Le ngata o le paanga, o se uo pele ia te au. He's a good friend. Ile o se mele ngai pa I need to e ta tau ona fa sao ia nisio vaenga ia sometimes ka ko ke au ke alo fa o lo fa la ila o ala ino fa sao ia fa tu uso o tele talo mo lo to lua ka kalo o mo lo to lua me mo your wife is not my wife ele o sa responsibility le talo mo lo to lua o lau responsibility le te talo o mo lo to lua. Ke ua o ka kalo se me ke le o manga o ke kalo inga runga o lo ko lua. Nga ele fia la ia kari o le koe la kalo. Ai o nga ele o se mea ngai ke loko ia. Ono utang, te lo that's a good friend. Te lo o le wo le lei pe a fai e alua sava vali msa wo ta u ia le mea monu. Ona ile aso no fai tau ele tala lea, fai mele tala paulo, e tō sina mai tangata fai up fa pi e tō sina au so o ia te o tau, ole au auna lea tua, o lai whao ngaine lea tua, lai receive mai tangata e tō atele, lai mai mo ai, lea matal no ma ua wha le wo, but there are some also, mele tala no ai tau ele accountability, le eo se tangata fo i lele ia, e fiso swani a te oi,
E o fo ia te au. E ai lo tama fa le nganga o le sosoani lau whainga malanga. Ameni. Ai o le whaanau nau ta inga ia tātou tupu ia tātou mātutua. Tātou e fo i male tala lia. Sia uolea. Ia o maumarala ia nga ona mawha asoa. Ave ia ile upu o whai atu. Ta talo o le to lua oi. O lau responsibility na o le ulu o lo ainga. E ta talo oi mo lo ainga. Ele o se responsibility le na le whaife au. Au eke avea lau responsibility nunga o lista ngata. O le mea ngā o le mea oi. Ia la tato woi maua tuspa ia. And I will prove you. Le tele leo le mindset o lo te. O ne mafua mai o tali to nunga o lo i ele to o tele o tangata. E fōlinga o le whaife au o le kali uma o mea uma mai lea kua. O le whaife au. O le whaife au. O le whaife au. E umai whale o langaringi. O la e susu lima kua o liskirisi ango. Amen. Wale kakaunga koe susuangi lima kua o kirisiango. Kakaunga ave ese meo tatou lima tua. Learn to grow. Amen. I'm fair because I give the warning before. Nga waku mua le warning. E le au ngā le message. Mo tangata whato a whana nau whale anganga. Amen. Amen. The Bible says make disciple. E ao o na tātou tupu te tonu o a. O le tātou wola whale anganga. Amen. E au na tupu i tātou ina ia mawhai o na tātou ha. Hola i le whaatua tua ma whao ngā ina i tātou i le atua. E le whao ngā ina i le atua ni pepe. E o ia ke oe i to tonu o lo a inga. E te le avea se fe au pe au ngā le pepe alu whai ngā luenga su a me se kupe. E le mawhai se pepe nga provide se me to tonu o le a inga. Ai e te le mana o fo i ngaka ia i le pepe. Amen. E tā ua lea, le tupu re tamaititi lea maa o ina, e alu e whai ngā ruenga, e su e sau provide for the family. O le ngau ta ina le nā o Yesu, fo meina ave i mea alofa o le 5-4 ministry le e kalesia, auanga i koe vidi au kou whaife au e wha malolo au kou, ai oa au kou e wha malolo au kou. Ia. Yes. Wono le to tele tangata la fa pe aioa a tau whaife au ia mātou nei e ngā lulu operate le vaenga le nei o lea tali tonu le whaatua tuama ia o lea la vai wala au mai lei o loa o la iei tangata o la message mai I love te lore tau tinonga pito i sili na manuia i lo loto e tangata na sa vili mai foi mai Kevin na e awa o ina le upu lea. E le tangata na foi mai te au. Na e la unga foi mai o tau tala le upu leo wha lava lava o malo loa ai. Nga message mai kia foi mai nga a maka me raso nga ngau kaukala. E ho o marikemi ngai. Kine o koe alu e mangi o whala au ngungu. Ko kei lo wha alongo kuno o loko le oli o lo loko. Ai se ha. Langa aluanga ia o langa responsibility o le have faith. E nga kere i vidi mai a Kevin kakalo mo ia o la lava ngā. O la lava na, o lana responsibility is his health. Le uma tātou tano ai, ai tātou omo mo inisi o fiong pa ia le atua, amene. I le tusi le aluka, o i le tātou o tuar whenginga tuai, amen. You guys alright? Seki a kako? Le tupu o lonam tā upu, lua tupu o lonam tā upu e wha. O lo o iai se tala ale apos ai foi. Alo ise tala e whapea. Ua wala au ia Elisaia le avea a le tasi so o le au perfeta ua whapea mai. Ua oti lau au auna o lau tane, ua esi la fia fo isa matau lau au auna ia Iova. A ua sau le ua mātou ai tā lafu iai, o le ana ave ia utama tane e to alua e whai mona polonga. O le whawhine lea, o le wasau ia Elisaia. Mo fai ai. O le walu au na le atua. Foi mai. Ua oti la au na lau tane. Ua esi le fia fo isa mata ula au na ia Iova. A ua sau le ua mātou ai tā lafu iai. O le ana ave ia utama tane e to alua e fai mona polonga. Fai atu le tala Elia. Ona fai atu leo Elisaia. Ona fai atu leo Elisaia ia te ia. Sia ea se mea o te fai ia te oi. Au to e tango e alus e fai tau isi mea.
O le winga, o le ala o mea mawhainga whaile ngami. O le ala mea o lai wha matala atu le wha whita uli i o ia Elisa esea. E leo se wha whika uli a Elisa ia. Amen. E leo se wha whika uli a Elisa ia. O le wha whika uli, o le wha whika uli o le whawhinge. Ona e, let me put it this way. O le tā ua o le mea leo le o e te whangota. E te ahi a ia so uma. Amen. Nei lolo utango a vatu le ia te oi. Ngare kasia le aso e ke ai le ia. Ai a o e te whangota e ke ahi a ia so uma. O le matou whale. So se keimi ai, o le mako whale walo wale la va ahi a. Pitulo. O ngā o ki whia ke whangoka. So se koi kia, Ieisi aso ke alu o ke whangoka e. Si aso e kumu al mako aisa ia. Ia ai kumu al mako aisa. I ringi a whaakau oi, ai mo me o whaiva ale, i whangoka maro. E foi. O te whia ke whangoka, o ke ai ala ia so uma. Ki whia o ngofo, lau ki whia ke whangoka. Ia, ai fu ngai kangaka nga whapeo ki wha moe, fo ilele, nga o kangaka e o mai, ai lo whale, fo ilele wai, nga ia uo au e whangoka, mai drop mali ia. Ia o mai, ia ngare ka i kasi ape, ngare ka i lua kausanga. Ngoka ahia. Ai a whai ka ke loa whangoka, ka ke ahi a ia so uma. Ai fia ahi anga alua ia sam ke la kwa o e whangoka mo kwa la umahia. Ai sea, ono lau e i loa whangota, ole whi aule nā luti fia tano le fia while nei. Te leo manao ia te oe e te ola whaalango, au te manao ia te oe e te take responsibility, take your responsibility. Po o au matau, o tiutetauave po o lau matau whaioi, o oe ona. Amen. Fa mai la yo tal tu spa ia ona fa ia tu leo Elisa ia te ia sia ese mea o te fa ia te oi inata uma ia te au pe se ase mea o ia te oi le fali ta ua yo le tala le ase mea o ia te oi. Amen. Ona fo ia le mafai le au ona le atua ona te lore mena tala no mai ile atua ia te au faenga le. O mea umai whaatatau ia te oi, ai le i o oi lo mana onga, wa uma ona provide le atua le provision. Na mua provide le atua le mea mo oi le o langa le nei, ai te le i whanau le o langa le nei. E te saula le lalo langi le nei, wa iai uma mea meet your needs. O nai to tonu ia te oi, o nai ia te oi, uma mea mawhai e oi. E le i avatua, e le atua se tupe ia te oi, ai na ia avatua ia te oi le malosi, ma le pule, ma le mana e to make money. Na watu rai le atua ia te oi mea e te mawai tupe. Na watu i le atua ia te oi le mana e te mawai ia pe ati na elo ainga. Ma le poto o mea umala o umana provide le atua. Ai le i whai e le atua a tamu ma eva. Na mua whai e le atua manu ma la au ma mea e o mai la a tamu ma eva. Wa umana whai e le atua le provision. E le i o mai lau vaenga na. E le i fia airo a kamwha pele a kua boi. Wa ngalonga whai se iangi la au ai si vaenga lea. Wa ngalonga whai se lancho si vaenga lea. Le ai le wha pe whato a whai e le atua. Na mua create le atua le provision. Whato a ia whai a tamu ma eva. Na mua fo i whai e le atua le provision o oe te le i sau le lalolangi. E te sau le lalolangi o now he already provide. E ke le i sau le lalolangi a wa yeilo ki ngā. He first provides you a mother and a father. They provide for you. Amen. Amen. E tupu I fola, o mea umanga mita your needs, wo levanga iai. Hallelujah. I to tonu la I, fo mai la I o tala I fo, ale atua I, ai fo, ala una le atua, I nata umai ia te au, pese ase mea o ia te oe I le fale. Amen. Ole ala se mea o ia te oe, because o mea umalava, e wha moe le provision ale atua le mea na ia te oe. Amen. O le ale te le o le vaenga nai te whaatanga ina ngā lue i le atua ia te oe. E wha moe le provision ale atua o le mea na ia te oe. Wha i le atua ia mose, le ale mea na I lo lima. O le tele lava o teimi, e sau I le atua, e e provide, sau le atua e wha o ngā le mea na ia te oe, ai wha moe fo I le te le o le mea e vatu I le atua ia te oe, I le te le o le avanoa I te avea I le atua. Amen. Fa mai le tala le tusi I fa mai, o na tali mai ai lea o ia le fafine,
E le ai se mea o lau au na whawhine o ilo ufale, ua na o le whangu sua au ulava. Nga o singa whangu sua au ua le mea lai ai. Pau a leo le mea lai lo ufale, o le whangu sua au. Leima se mea, lei se mea ai, lei se si mea nga le whangu sua au. Whamero la ona le atua, ona whai atu ai lea oia, i nā alu ia e no ipu i tua, i tangata uma ua lata mai i ate oe, o ipu le susua, aua le titi. A e ulu fale ane, ia e pupuni le whaitotoa i outua, matua atu o autama, i le e lilingi atu i nā ipu uma, matu ese le uatumu. O nā alu ane, ai lea o ia, ua tāpuni le whaitotoa i ona tua, matua o ana tama, ona la au mai ai lea o ipu i a te ia, ona lilingi atu ai lea e ia, ua tūtumu ipu, ona whai atu lea o ia i lana tama, ia toi au mai se isi ipu i a te au, ona whai mai ai lea o ia i a te ia, e le ai se toi ipu, ona utu ai lea o le suahau. Amene. O le na whai ia au na lea tua le whawhine, alu e au mpe, alu e paro, maini ipu pe, alu e no mea, maini ipu o afu tangata i lata mai. Kua au maini ipu, auangi maini ipu la iki, maini ipu la po. Au mai uma ipu ngā, mai i, a e alu to ton, fo mai lo tala, mana i lo tala, fo mai tango ta puni le whai to toa. Mai ta pungi le whai to toa, to ilo ngā laku fo Iesu, e whai tau tu spa, ia na latu Iesu, kuri whafkanga kare karikong. Amene. Ono le vavenga le mele ngā rue i. Ave ese mai tama. Ta pungi le whai to atu kong. Whaalongo le mele whai koe whai follow instruction. Amene. E o tonu na e tango la i e lilingi umalea. Le sua au. I pu umai ngā au mai. Amene. Lilingi ai to tonu le sua au. Fo mai le tala tu spa ia. Wa lilingi wa whaakumu uma ipu. Se ia o nga koe whai aku le whawhingi. E mafua me langa whangsua au ulea. O le fiu e lilingi. Wa kukumu umamea. Ala ve lilingi mai ale provision. Langa lua e mai a. Se ia o nga koe whai aku le whawhingi. Vai kwa whawhingi wa umale si mea wa kumu. Ala vea. O la ia la e kumu ale mea le lilingi e kwai. Koe whai aku i langkama. Au mai se si ipu. A whamari kalanga miki. Wale aingi si ipu wa uma ipu ngā vaku. Wa kumu. Whai mai, o na ngata ai leo lea, o le sua au. Mo tumu wafo ino le mea. Whai mai, o na utu ai leo le sua au, ia po ua le toe a. O laua tumu, ua le koe flow. Ua le o toe flow le sua au. Nea le winga o le natala. O la lava e flow, ua le provision a le atua. Ai onga o le la iki o mea ngā vako le whawhinge lea. O le kaimi ngā kumua, i ngā kaifo, i ngā le provision a le atua. Tau te ilo o le atua wa already provided le atua ia te tātou. Ai onga o le la iki o mea o lo kākoua. O lo onga lue mai ei le atua. O lai tau mawhai le atua. Ai onga o lai kiki o afoi. O kama i ipu ia kākou ke ave i le atua. E pauanga le mea lai whaakumu i le atua. Le vangfia whaakumu o i le atua. Anga le asaanga ke whaanongolongo o i le atua. Ngā kama i kaimia le ke ave i le atua. Amene. Lai titi le taimi o loo ave i le atua. Ai manga o e wha o ngā ina i le atua i mea te tele. Ai skama i ipua, skama i kaimia o le o langa lai ave i le atua. Ngā le 5 mingu ke kakalo le aso le vai aso. Ai manga o e alu wha malolo mai malo e whai mea kikele. I te tonu le tusi a le. Amene. Tonu le tusi a Luka. O loo iai ia le. Stasi o vaenga Luka lon ta upo fa. Amen. Luka lon mata upo fa. The responsibility, Dos watu mo moa tu sia Mariko. Mariko.
o lona mata upu eiva. O i le talanoa a Iesu i sasine o vaenga tāua. O lo talanoa a Iesu i le tala fo i le na luatu le tamaloa e wha amalolola na mai. E wha amalolola na tali. Ai whamele whetala inga Iesu o le tamaititi lea le na whai mai apa ue. Whamai ona whisiri atua ile o ia ilona tama, talu mai ana whea ono o aile nā mea i a teia u whai mai o ia talu ina o tamaititi. Wala fo so o foi o ia i a teia i le afi, a toa malewai ina ia whano ai o ia. Ai peitai, ai se mea e te mawhaia ia e alofa mai i a te i mātou, ma ia e fisosoani mai i a te i mātou. Na alu watu le tangata leo lai mailo nā tali, alu watu lafo lea, le mata whaioi po le responsibility na alu ave a Yesu. Ai tongi atu lana responsibility a Yesu, ai whaliu Yesu koe ave ei langa, lana mata whaioi whai Yesu iai, ona whetalai atu leo Yesu i a teia, a whai ua e mawhaia ona whaatua tua, e mawhaia mea umalava i le whaatua tua. O le na luatu ya Yesu i le mana o Yesu ma le whaatua tua Yesu, ai whaliu Yesu whai ei, a mawhai ona e whaatua tua, it's your responsibility. A mawhai ona e whaatua tua e malolo ia lo watali. I to tonu lawa o ngā Yesu, ina ua latu fo Yesu i to tonu le tusia mātai o i lona nu. Whamarita la tusi pa ia ua le mawhai e Yesu o na whai se vāvenga i lona nu. Whamai e rei mua, ua le mawhai na ia whai ni vāvenga i to tonu o lona nu. Wana o di nai vāvenga no whai, ua le mawhai na whai. Ai sea, ona fo e wha moe moe le vāvenga malenga lua le mana o le atua, i le take kangakangi o le responsibility le lātou wha atua tua. O lai wha moe moe le mana o le atua e whai e mea uma, i le mawhai na whai e le atua i lona mana. Ai sea, ona le responsibility a tangata o le wha atua tua. A o i fo i le tali i le fesiri, ai se ale me le malolo, e le skangaka pe akalo, le whaife au e malolo isi. Mafua mai, o le kele au le wha akua kua o kangaka i le o wha akua kua. Ono i fo i le, ala ino ufiso swani atu fo i le ia tātou. You know, I love praying for people. Ese nau fo i te talo mo tangata. But there's come a point i le tātou o langa. O tangata te talo lātou mo lātou. Au ko ki wha moe kena fo ia Kevin ka kalo mo o kou. Pe ko ki wha moe iska ngaka ka kalo mo o tou. Ai o le tātou savalinga. I o tātou mātutua wha lea nganga. Amene. Inga ia ka kalo ka kou mo ka kou. Alleluia. To te lole a lofal mea leina wha pēna. E ala ina tala noa wha pēna. It's not about people who follow. Pe te nau ia ko o kelingi se follow po kalame. No, the truth is the truth. Tala Yesu, go make disciple. Ele o whai mai, go make converts. Te mana o so o lau Yesu, ngā kakalo ala kou mo la kou. They grow up laua mātutua wha alea nganga. O le whanau nau ta inga fo ina mo tātou. Ia tātou tupu. Take the responsibility. Au e kea. You know, there's a lot of time i tūlanga i o tātou whaatua ma vaenga ia. Exercise low faith. Au e ki fia ke whaalongolongo e ke re whaonganga. Amene. Ai tango exercise low faith. Ina ia, ma whai ona tupu oe. Whaonga ina oe le atua. Amen. Tau te ilo Yesu. O Yesu, ngare ko se fululua o nga so o nga lako ngā lulue. Ele kele se ministry a Yesu. Pe ko a keleng ka ngaka Yesu ngai. Ngare ko se fululua o nga ngaka ngai. Paua ngā ka ngaka sa ngā lue Yesu. He worked with those 12 people. I say, he make good quality. Kuso o kangaka ngai. Se furu lua le ngā lua ma Yesu. Kangaka ngai le ngā lako whaia umale. Leo o marikara le ia kako. Aya, ngā ia kau mawhai ia kupu. Kangaka ngai ia mākukua. Mea le ngā lawa i kua Yesu la a umai fualonga. Longa kaimi. Aore ngai ia ele koe whakua la uso ele mwhing wha mālo ma Yesu. Lea ele umio ke iai ma auko. Ai sea, lea ele koe mākukua au inga ia whaamaroro e la kuse mai. Ele whaakua mai ngale ngai. Because it's their responsibility to grow their faith. O le tele lau teimi. You know, there's nothing wrong i lo sa ili mai i le tatalo. Ke rolo ko akele o kangaka e o mai ti ia te tatalo ke kakalo ai. Mai ele atua kakalo ai. Kakalo ai.
Ai a whaakoru longa e vidi mai kia ua ngai ke mai e koe kalo mo oi. E rani mea ngai whaale kongu. Amene. Lei waka kaunga oa o inga oi. Ka kalo oi mo oi. Amene. Awe te ita. This is love. Amen. Kiri koe whaalungo logo ya oi Kevin. This is love. We need to grow. Ona o lau whaalango lango I tangata. E te hiu ai le mālaia. O le upor tuspa ia. E mālaia le tangata e whaalango lango I le tangata. O lau whaalango lango ai le whaife au. E ke mālaia ai. Yes. E te tau ona e grow. Te tau ona e tupu. Amene. A whai ua tolu tau sanga o la lava e ke whaalango lango le whaife au ma. Waka kaunga sui. I think it's about time for you to grow. Tupu whaale anganga, ia mawhai lava oe ia o nā. Stand for your healing. Tu molo whaatua tua. Tu I le afoi. Stand I le upo le atua, a makanga exercise le upo le atua. Amen. Ia le li. Ina ua whaia ia Yesu ana ia Elisaia ana I le whawhine alue. E whai mai mo meo. Na whai ai ia. Amen. E whai ama pēla o masingi lea mai kako notes. I tonu le luka le wha. Hallelujah. Ta tala lo tangata ia mawhai ona te le se vaenga I ngā lue tua ile tua ia te oe. O luka o lona mata upo e lima foi upo e wha ma le. O ile na la tua Yesu ile au so. O le na ufai atu ana nei na ngata le suwa uina ua uma lea. Mo uma ia ipu ia na vatu e le whawhine utu ile suwa u. O le kaimiang kukumu ai uma fo. Aile I uma le provision le atua. O lai flow wale atua. Ai ua maafua ona uma. O ngā wala ikiki le space. Wala ikiki lea. Wala iti mea na ave le whawhine e ave I oea, e uku ai, a o le provision ia, e flow a, e le kai uma. Amene. E ire tala lea, o ina whai ai Yesu I le au soo. Na whai ai, tato whai tau le tala, wha mai, ua umala na la unga o na whetalai atu lea o ia ia Simona. I nā tutu atu ia I le loloto, ma tu uifo o outou upenga, e mauaingi a, o le upu lena wha ngā Yesu I e numera tele o outou upenga. Nets. So it's plural. Amene. Na whai e Yesu ku ulalo a outou neti. Ia po tu ifo ai o outou neti. Ia po outou upenga. Nets. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Nets. Na whaila ia Yesu, tu ilalo ia a outou upenga, numera tele lea. Tala Yesu na whai ia Petelu. Whamere tala Petelu, wa tali mai Simona, wa whaapea mai ia te ia. Leali ie, wa atoa le pō ua tinga ina ai I mātou. E le aini mea ua maua, a ona o lau whetalainga, o te tuu I foai le upenga, numera tasi. Na whai ia Yesu, e tuu I lalo a la to upenga. O the nets, pe fia lavangi upenga I lungo le waa, pe koru pe wha, pe lima ko uma I lalo. E wha mai le tala Peteru, wha mai, waru le po a ko wha ngoka, le se ia. Ai onga lau whekalainga, le la aku waila, ai ku ngara kasi I lalo. Amene. A o le whetalainga na whai Yesu, tuu I lalo a outou upenga. Nets. Ai o mai I, ai wha mai wala tau tuu I folea, upenga. Kasi le upenga nku I lalo. Wha mai la ia, ua uma o na la tau whai o lea mea, o na la tau si o mia lea o le au wia tele lava, ua maasae ailo la tau upenga. Ua la tau ngeno atu, I o la tau, o I le tasi waa, e o mai e wheso soani ia te I lātou, o na lātou o mai lea, ua wha atumua I lātou waa umai lua, ua tali ngongoto ai.
Amen. Na fa Yesu ku ulalo a o to upenga ai onga ya ai la penga kasi ale upenga ska mo pe ke lunga ilunga. O le provision ia le atua. O le makuakele ai ku mo upenga se fulu pe fia ai onga ua. Paua ai anga mafainga catch la vainga ia nga o i ai tusa ma le lato upenga. Amen. O le ale mena ia te o ya avea ile atua multiply. Fafanga Yesu le to alima afe. Le motu o tangata na le lua fasi ama a reto e lima. Mai wa te paifo Yesu i le langi wa whaafitai. He multiply. Anything, so se mea pe no whai atu, ai le i whai atu le tu e te oi, he already provide for you. O le provision na le atu e te oi, e le muta. Ai maa fuona ngata, ono le laititi o le mea na e avea i le atua ea, e ngā lue mai i le atua. Pei o le whawhine i to tono lea, le whawhine le na whai elisa ia, au maingi mea waku ai lea, le sua hau, ai ngā lua uma ipu koe whai aku, au mai se si ipu, ai whamai wa uma ipu. Whamela ia, ona utu ai la ia whako a ngaka lo sua hau. Amen. Wa ngaka le flow o le provision, ona wa uma la, wa tumu mea uma ia na watu le whini. Whape nā fo ira le au so. Na whai e Yesu, ko ilalo au ko ngeki, o e fia lawangi ngeki o lungo le wha, kau ai uma ilalo. Ai whai mai ua ku ulalo le upenga e kasi. Ngara kasi le upenga ku ulalo. Anga whai Yesu e ku umelalo upenga. Whai mai la iyo wa. Umakua kumu ngengo le si au wala au eo mai e waku i ele ingi. Kuso le kaimi anga whai aku ai Yesu e ku ulalo le upenga. O i a uma o kalila ia. Po o whiase meanga saka whao ese ia. O le kaimi anga whekala Yesu o le kaimi anga rashu mai ai o le wha mai o la wala au makai. Ko kei lo o Yesu. E whekalai lo Yesu e whaalongo umal fuafuanga o ai or sami nga whekalai o Yesu rashi ai o le mea mai o lau wala au mai Yesu kaungako i o whakongunga lau vai mai. O le provision i ai fu, ale atua, mo le vanga iai, a o le laiki ki o ringe ki au ringa i whame ua maasai. Ua maasai ringe ki, o le lau e isi awa, ua maasai le upenga, o le lau ngenga o eka au mai. Laiki ki le mea nga ave ilea, nga ave pu e ia. Mana tua o tau o ia ia, o le tamau a inga i o tangata wafu e whaakau, o le kupele nga ola i kanga i e o whaakau. Se vai le ke le o le kupe maua pe ke lu male au so i le whaiva lea, pe anga wha pe ke le ngi lako upenga. Lako ke ave i le atua le upenga ea, wha manguia i le atua, vai le ke le o kupele ingi, o ngai te ilohai, o nai ate oe le manuia, o nai o lima le mea nae, e mawhaina multiply e le atua, ai ke le o wha o ngā inga. Kele o ilopo e ngofo ilungo se whangua ai anga e alu e koko o kase kele o ngia o kupe o oele si milio ngia. Kele o oepo o ese si le kele o ngi ai kia mangi me ko kia nga waku e le atua ya ki oele ilopo o oele skangaka wha manguia inga e le atua. Ai kele o averka mai mea lai kiki inga ya ki oe le atua. E kele o avea i le atua le mea lai kiki inga ya ki oe. Whatever, o le fsili nā i fo elisai e le fafine, o le ale mea na i a te oe. E mawhaina o whai e se mea, o le ale mea nei te oi, ave i le atua. Whai mai le se mea ngara sua au ua. Amene. Ngara sua au ua. Mai. Tangola ia ave. Te loe wha pēnā fo i oi. Le se mea lai kike o ia ke oi. Se ave i le atua. Amene. Mix wha kasi ma le faith. I le sko inga ngā lue whangoka. Alu ko inga lue whangoka fo i lea. Whangoka ko inga moa mele ia. E la poa. Ko inga wha sola lia. E alai o ngor ko inga ma manonga kari inga whangoka. Ko molu ko inga. Ko moa mele sila ia la poa. Ko wha sola. Ai moa mele kama ia ala ki wha pea vai kuar ka miki. O kangor ko inga ko ngo la ola le. Kuri ia ngai konga. Ai moa mele ia la poa u wha sola. Ka miki non kama. Dad. Nane mea ala inga e kang wha sola ia la poa. Ai ave ngau ia la iki. Me karar ko inga. Langa lai kikir kako falai ele ofi ei ala po ngau ia lai ki ofi kong. O kako fa fi ka huli nga le ke minge. O le kele o mangui o le atua for my he already provide my he bless us with all the spiritual blessings in Christ. Wa uma nga fa mangui le atua wa uma nga play le pata le atua ai lai kiki a kako falai le ei. Ele o mawhai e kako ona container ele o ese space e mawhai e o nga o lea, on wha manuia i lea tua.
Ke lor ka malo apula amo ngalanga nga kupu apula amo fo mai ua kumu mea ho o ile sfangua. Ai sea because o lai multiply. Fa mangianga ale atua. Kanga kalai roa manguio le akua wa olis kanga kai pe e le fia e fa yaku I manguio le akua a kalangoa aku I mo miol tamau a inga o le atua e makua ingo e ares mai o mea la kalangoi fefe au nga okupe kalangoi fefe au no it's a blessing from God le fia I per kanga ia e koi pele mo se fas falau a Kevin amen no tan noa ui e mea o lai e manguio le atua and I'm also telling you the same thing le ale te leo le vaenga na te ave I le atua o e avea eskama ingeki se ngeki e kasi, o e avea ai se ipu e kasi, le are ke leo lau kaimi ngai ke avea I le atua, wha manguia I le atua. Le ale te leo lea, o lo wola wha o ngā ina nei le teimi ngei, o lea lavar wha o ngā ina o e le atua, po o fia lavar mea nei wha o ngā ina o e le atua, e fua le mau alunga o wha o ngā ina o e le atua, le te leo le mea nei e avea I le atua. Le ke leo le spacinga e vea I le atua, le ke leo lo mawhau na e vea I le atua, a whaie o mea uma e sa me lo mawhau. A wangi e wha apeke receiving revelation. I say, because ke leo o te leo le space o lo mawhau e te e vea I le atua, o le te leo fo ina o le mea wha atumu e le atua. Ai ngata le provision a le atua, pe a o ngaka le spacinga wa uma lea, le spacinga e vea I le atua, le mea na e wha atanga ina ngā lue mai I le atua. Amen. O le tele lau tātou le teimi rei ngei. Ngai a kako kamai me ke role upal kuspa ia pe o le forcing api ro whakua kua. Amen. Pe o ke reo le forcing api. O le tele I o le tā ua o le a. Au e te avea lau responsibility leisi o ia I le atua. Au e ke avea I le akua lau responsibility. Cast him your care, not your responsibility. E iai lau tiute na whai atu le atu e whai atu e whai atu le atu e te o e whaalata tu ia te ia, it's your part. Whai atu le atu e te o e te whaamawalalo, it's your responsibility. Whai atu le atu e te o e faith comes by hearing, e tupur wha atu tua tau longolongo, alu e su e se me ke wha longolongo le upo le atu, that's your responsibility. To a tele tangata mana o e move le atu e o lato wolanga, e move le atu e o lato ministry, e move le, ai fia whai ka vingi le atua, e manga o akua kangaka e whai uma mea uma. To a tele fo I tangata, they being, calling, for, the same, o lea fo, mea. E le sia uo ngā, fifia wha ngā uo. Amen. E le sia uo ngā fo ilele, saufu me kia uke la koe, e moalanga vau langa lai leanga longa vai. O alula ia moale, lana vau le keimi lai leanga longa vai. Ke rupo frimen ka whao vale o leanga ile vai. Lea langa fisam, si sawe moa ka vau. Inga maka kalangoa lea umoa vau. Ai o le sia songa, ko e vidi mela uo I kia ua lau maa losi lau le leilonga vai. Mai uso, sawe moa ka vau o le maa ngai o lau moa vau whak vai, uke rewa lea. Ngā langa ula koe moa lau vau mua la ngā ngala vea lau vai. Ar keimingi, susu lau sunga le moa lau vau. E whape nā fo ila meo le ola whale a nganga. E ile teimi te sulu e le whai whi au, pe te sulu mai e le whai a onga tu spa. Ia pe te sulu fo istangata sau o, whi so soani atu ia te oe teimi fo ilele. Ai au ala ke maa losi fo ile ue maa losi whale a nganga. Ai ke ola wha lango me ngaka o le poko le anga. Amen. Remember, ngā waku le warning mua. So, I keep a warning. This is for mature Christian. Amen. It's not for baby Christian. Te yo skemi kako kalangoa mo ila to pepe whale nganga. Hia kako kalangoa fu ila I mea fu e digest whaingo whienga. Kako digestinga. Lo tala no I tangata o whaonga ina ele atua. Lau I lungo lesi level. Amen. Not everybody. Amen. La anga wakur kako woni la matanga a whai ke le ue ke ingai kaimi. Amen. But that's the truth. O le mea moni le mea na tupu whaale anganga. Aua tātou te wha moe le ola whaalangolango le tāla paulo le ekalesia le na whai ele tāla paulo. Whai ei, e kupu mai kangaka ia ke o kou ke wha ea. Whai upu wha pio e kou singa ile au so o ia ke o kou. O le mea nā laua tupu le taimina nei, to o tele tangata ua whai upu wha pio ua wha pele tangata ua tau ma whai ea. Mai oi ke si o rango ngai anganga, se mangu ia nganga o kangaka, yes! Tātou te alo lofa I tangata manu ai ia tupu tangata. Amen. E isi keimi ngā e whai au kala vo I e whaale fia I tangata. But anyways,
You know, it's not about you. Sometimes e le whapenga o e ka whanongonongo, rei ka ngaka le mga o mia. Amen. O mano whaia uia mātou wa maftanga, mātou whātou te le mana o ia te outou, ko ke pepe ia whaleanganga. Aso uma le ka ko ke mafukai, le whawhanga o kou le upu whaleanganga. Ke mga o ia ke o kou i kou kupu whaleanganga, a vea o kou maso. O anga le lala, nga whako ala unga ia le si o wakali i ngā o whaiei. Sa ungi me ke la unga. O kere ia o e la unga o whai sa ungi la unga. Ai o anga le la. Ai kango invite le si anga wall whawhinga luenga. Maa ngai o la unga. Kwa i o whaalongo ko ngale la ua. Ma lie lo loko i le. Maa ngai o le upu nga la unga ia. Ia, le au na le atua. War kei mea kuar kakai kuar pula au le au na le atua. Kulo kuar pula la unga mai o I receive a lot. I learned something. Ai uma lola la unga ai. Au vai kunga, ufai aku ia. Ai la tu lunga ia, tu ule ava noa isi ana wo. La ko whaisinga, mga o whamaithia whaisinga nga mori mau. Whaku okay, whainau mori mau. Ai la ku lunga whailanga mori mau, ai la ku kangi. O le kangi la mori mau le warring whai mai. Whaafekai lau isi, lele inga lele sa la unga. I le kala ngoa ku pe yanga ia. Ma fsosoangi whai e ka kalo mai lau, i lau wholanga. Ka kalo mai moa o vaivainga, ka sa vari whaakasi. Kei loa maki o mea ngale lau, kua i mangui a lau loko. O le mangui a lau loko. O ngai e le oa unga nga whaolainga i lele inga lea. Now he's making disciple. O lea ua alu le kangaka lea, lau alu au mai le sianganga, lai kala ngoa ia ke riso, lai kala ngoa ia i ma ave whaolakanga, ma kala ngoa ia i le nganga pa ia ma ave ka i le nganga whaolakanga. O lau ru i langa ia, o ele ke mai mua mal teimi nei, wa ma whaina e ta ita ia se isi, i lea li, wa kangi se isi se mori mau ia ke oi se mea nga e whaia i longa o langa, wa e ka ia mai o kou ia ke riso. O are you making disciple? Because it's not the same. O e whaia ni so. Amen. Amen. E tā ua i o lau wholaunga. Tā ua lau mea whai. Tā ua leo langa e te o lai. Tā ua fo ilo tupu whaaleanganga. Ora ka ngaka lai kupu whaaleanganga. E ngake le avea langa responsibility le iska ngaka. Amen. Pe o lau vaenga ia na o atu ia Yesu. Wewa ia Yesu. That's Jesus' principle. O lai o atu ia Yesu. Ele manga o Yesu e pepe i lava ka ngaka. Laku Yesu, ia efa Yesu. A mawhaina e whaatua. It's your responsibility. Have faith. E ifo i tangata na wha malolo Yesu ilo na whaatua. O atu kango Yesu wha malolo. O aku kangaka fo e whaakua whamarkala Yesu. Lela o adu atu. Jesus is going to use his faith. O le keimi o koe kangaka e whaonga Yesu rona whaatuatua, ai e fo i teimina o atu ai. Whai Yesu, it's your responsibility. A ma whai ona e whaatuatua, e ma whai a mea umai le whaatuatua. So it's the same thing, e te taura tātou o ina, o laule nā mata whai oi, o lo te o ina tātou. Pe a whai o lewa e a whea lunga nei, e reo tangata umai, e whia a whaalongolongo i pe ma o ina, o le whaanau nau ta inga, ia mawhai e oe lava ia, ona e alu sa iri le upo le atua, ia mawhai e oe ona wha e o lima malo lo tangata, ama mai lau whangau i ke le vili se si ke kangoa oe wha malo lo. Ia, o le mafua anga le nā, e ala ina o a le upu ina ia matua oe, e whaile ngā ruenga le ali. E le whaapea a e se ironga ke whaife au whako a whae e o lima whaapea, was special given se le ai, se se le nā tali tonunga, mai se le nā o a onga. E le aingi special le atua. Ma sania no whai atu ngā le pēka ki ngā ma foi. Ma whale ainga lai whai alako special ma whale oloa. A o le atua, tutusa uma tātou, ai o le ale te leo le mea nei te ave i le atua. O le te le fo le nāo provision a le atua i a te oi. Amen. O le te le fo i nāo le whao ngā ina o le atua i a te oi. O le whao ngā ina o le ale mea nei wha alu i lau taimi. Le ale ke leo lau kaimi ngai ke kakalo ai. 5 minguke e fua fo i la le foi le fa nga ino o le atua i le te leo le o le mea le te faia ma mea le te ave i le atua e ma faia i le atua ona nga lue mai a te oi. Amen. Fa manuia le atua i lau savalinga le riva yaso o la ulu i le nai a te oi pe no faia tu i le amatanga
o le whanaro ta inga, for us to grow, ia tātou tupu. O le ka ua i o le tupu whaaleanganga, ia maua lunga le whaonga ino o ele li, ia mawhai ele atua ia tātou mātutua. O le vai aso le la asau. Ia, awane emisir tātou Bible study, i le aso afua, o i le aso lua, ma le aso tofi, ia o le a e tātou Bible study, o le a tatalo tu fo ia te oi, whaavanoa lau taimi, te whaalongolongo ai. Amen. Ha o ina se me ia mawhai o tātou tupu whaaleanganga, ina ia mawhai o nga lue, mai le mana o le atu he whaonga ina i tātou. Amen. Mawhai na nga lue, mai lo na nganga i tutonu ia te oe mau, ia tātou mātutua e whaile ngā luenga, e le o toi mana o mia, mana o mia pepe whaaleanganga, ai mana o mia la tupu. Amen. Awani o tātou pepe ai lava. Amen. Whaamanuia le atua ia te oe malau sa valinga, e le neiva yaso, fi au mga luenga tātou whailoa i le aso lua, i le fiafi le tātou Bible study, hawa o ina i fo i le upu a le atua le mātou tamā whaafitai le neia fiafi mō lau upu, whaamanatu tau longo i lau whanau i tupu, wa o lau fina ngalo, na e au maia tamātou finga e lima, ina ia tupu le tino ke riso ma avea matangata matua, Awani o mātou pepe whaaleanganga, pe tamaititi whaaleanganga, ia vea i mātou, o nisi e te tali tonu ina e whaonga ina, mo oe molo fina ngalo, whaamanuia oe lo mātou atua, o mātou tangata mo lo mātou sa ilinga ia te oe, ia whaonga ina i mātou mo lo fina ngalo, ono suafo o Yesu ke riso ua ole mabala au atuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Ia, o le tātou whaamahalosi nā neia fiafi, ia, mo i lātou, ia o lo whaapeo na fili. Tau te iloa ia ilmero meo le tau o le tangata muli. Amene. Hallelujah. E whaikau i le vahenga o lo il tuspa ia. E tā ua alo whanau whawina wa o inai amata mai ai. Ai o le tā ua i o le mea lea o le tupu whaaleanganga. Amene, ia e tupu whaaleanganga, ia e matua whaaleanganga, ia whaonga ina o e lea tua, wale aingi ka ngaka kirisi yango mako kua whaaleanganga o e whaile ngā luenga. Amene, leke ngofo mai mua mai o e lesi ka ngaka, nau e matua i po nā fu ngā lue lea tua, i nisi o mātutua whaaleanganga o mafuta mai, hei fo i nisi o lai pepe whaaleanganga ngai kaimi, ia kako kupu. Amen. O manga o le aku e whaonga i tātou, a o le ale te leo le mea nei te avea i le atua. Le ale te leo le taimi, amen, e i le taimi na ufai-tau wa i le tusia salamo, foi mai wa lime te tangata le whaonga ina le afo i le ngalue mai o le atua. Salamo fitu su malvalu, wa tāo fiofia pa ua whaatapu laa i tangata Israelu, le ngalue mai o le mana o le atua. Tari tonu e le whapena lau sa valinga, aua ne i muta le ngalue mai o le atua, ia pe limit le whaonga ino o e le atua, ona o le ai o sou taimi, le aise me te avea i le atua, ia ma le mawhai e oe ona whaonga ino o e le atua i le isi la asanga i lunga atu. Whaamanuia tele le atua i lau sa valinga, re neiva yaso, e i le alofa maleanga le leo le atua i a te autou, ta ilo tau soifua, ia o tātou plokalame le nā reia fiafi, tātou whailoha i le pō le aso lua, ma le pō le aso tofi, i le alofa maleanga le leo le atua, ma te mnei o Kevin Ruiva le nei, alofa tele mo oe, wha soifua ia.